everyone, welcome back to my another vlog. So guys, tini hingga ang nong request accept khai kya tam nih male home tour furung na hanai ang rong no wai sepuro ni sumi samani no hingga tini hingga ke ang focus nai so phadi nai lai nai kya ang tabu nor no bas kang ni video furung na bagai thangai dong nai din nong nai mong kang ke ang meo phai furu khum kai kalang thangmani tabu ke baro jong khang ke tei rok bor jakya ma je joraman furu simi si tei rok lu ke ba abono tabu nor no furung nai ko yang te shiri kaisa ma khai kata seng ko yang te botong wei kono kha yang te shiri tongo angke ba chiri si ko nai thangka angke yang te ingke seng yang sinok bala angke awon bagai yang ke shiri ma sram kata kotor khai mani rok sagya hanai ke ba to khum kai kalang mani ang wai sepuru bhai puru khum kai kalang thang mani balai tong wai khata bo khai ko seng ta bo khai ko thangai tong ang wai saphai ma snala asiro pura ri phiri ro bai pura khasi gi ma thang ki nok paya khoi ko no program aya paya khota do mo kes kang program oro ta mo khainai mo room ke mo hangke sini ta ke sa room ta hangke ta ke sa room to norong nu khonang ta singo norong no program bas kang ni vlog hangke oro hangkang ke living room nai ta sini oro main hangko common room engka orobo engko tamen chanai je ani bekhani musung tui khen orobo sramka ke incomplete batai ta mkhainai nai masini room engka yang boto norong no khonang ta sing norong no phru phemani arobo room ta sini ke duita room sinai ro bedroom duita sramka ta yang ke phatari ko ke oro bedroom ke mo hangkang ke kabang mo borong nanu question khai mano do tangge oro hangkang ke amte hake space narage rekha cover khaya hanai so mo hangkang ke ang sunlight rok ni bagai o jagawa glass fitting khainai da ulo awan bagai no kabang mano space narage re jakham te ke seng ang no ani teino sram ka nok mane ang samani teita hangke tamni himale ang asuk nok kupung chese rok hamjagya do tongoi aram nangjagya hangke ani nogo panje sini nogo panjam te hai jotono khola melam te hai ta space kabang ma sini nogo bo ke oro bom te kheno tang phiru kaseng ke oro to log glass ranai tamni male oro sunlight rok phai tong lag diwa room rogo ke angam te hai ke belai no aram nang jago tong thogo bukha fresh ma tong tam te hai ke environment rok bai bekurung ke tong na nango like taman chanai sini well and health ni bagai beseka engke yang bishing rogo hangkang ke jotono plaster rok ri tong bai kha hangke yang sad rogo bo ri bai kha jotono hangke bishing go tor khangke yang uklogo kha asuk rabaya khota hangke mo hangkang ke tor main door rong nai hangke yang sirita mo siri tangmani bo bini behind no kabang mano reason tongo tamni male bising ti seng chikon ke series ram talang thanga do aboni bagai ainti jaga sagya mane rok dana angke mane koto koto aboni bagai extra seng yang ti taisa siri mas ram piru kata angke mo angke to sini agini room o jaga no seng tong mani ke tabok ababai no yang go kurungai taisa nok fologai etas khayei oro tang piru kata seng nok angke tola bo tongo tola angke ma song tongo ang nor no ke tola ni room si tour khai furung malia ulo furung nai no ke no complete yang mana pun tabuk to iko odeng no paisa khana ni hingke aste aste dream complete no successful ngai tongo gaje wanchung ma tei nong kha hingke tabuk completing ke to tai wanchung mani successful ngai hai hini wanchung ta hingke sini nok mod dati dati na pai thanga modo hingke aboni behind no ta mota mong kha bo to ke bo saimaya bele ta mong ngai tong kha hingke tamni hamale babu ani bakra kita ani bakra je amata brok hamyangai thangka aboni bagai sini nok payangai tong hangke nok rong no senga sektor jagya nok to borok ka hamge se nok rok ka hamke tong manani bele haya dibana hangke aboni bagai baba songno ka hamke engko sorirong nai jake tabu keto borok hamkai ko motamoti ka hamno hangke sini nok tangme yang jong hata seng borok hamyangai hangke senga si important jagya nok rong no borok si sekang hamai basana nango tarpore si nok hayada borok hamya hangke nok kotor kotor tongoi ka ham tongoi tang khaina ba e aboni bagai seng nok rong na se focus rajakliya hangke senga bono next this month to seng kam contraction start khaimang lakha so khakhayo seng next month ni simino contraction taisa start khaire nai hanai hingke abono wait khai tongo bhurunok paino tai angrong na complete khai pura puri complete khai sini nok taisa katal ke home tour furung mana honai ke ko area kangke kitchen room ko jaga ke e se moro space narage ka tam ni mal anga seng nok kupung jarok
자자기야 도 나이 람때 하게 스페이스 나라기 이렇게 우습 너버 파이 동 파다니 우습 동 토동 동 एकदम आरा 파다니 만 간게 को सरंगो बुखारो एकदम 동 토동 थांगो के किचन रूम के संगा से तोर लिया तमनी माबा से नांजागिया से किचन रूम को तोरनानी जास्ति को जागाव होलो जोंरो नरनो सरामबा के फुरुनाय और जागारो को जतो जों सरामबाय नाया फुरुका के ताबु सरामबाय दं को के yang to जों सिनि जे स्टोर रूम खायनाय माने डक्टर नाय तारो के yang किचन रूम गानाव बस्तांगो विंडो गायसना रेखा yang to पिसंनि न के yang नायदि बारे नुनो गुरि दं ए नबाराव फाय दं बसक दं थतो ए लालां दं लायो हाबसा के आरो सिनि डाइनिं रूम नायदा के yang गो स्पेस कटमा नायदि आंखाव के अरो तो डाइनिं तो नाय अरो yang mo window dong botoma ke dining ton khang ke nang yang jispan manai rong narak ton mang khata jispan manai rok salu ke ton mang khayang go ke yang ke bathroom nai mo bathroom baba an bakara tam kham saram ro ke shido je sing saman moti ke bos ram liya hepa no kon tong liya sakha piro phakna rak sa kham nam te ke space pan narang na ya rong ka ki ko bathroom iko robo window tong pai shuya ko bang no an complete no tai tong khaina ya no home tour kha complete mani pore wang no tai sa home tour frok pi nai katal khaye gobang mano o jagao remaining work tongkho ke incomplete room ang no gobang mano request phagawan bagai se ang tini nogo bo phayong ke ba furugai thangsiwa no home tour nai se so no ba haing jakha comment khai sadi